صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى رحيح بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن أبي بكر رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن أبي بكر رضي الله عنه lan saking Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Bakar. Qala dawu sapa Sayyidina Abi Bakrin qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam la yadkhulul jannah khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul milkah wala sayyi'ul malakah. Beda semaca wala sayyi'ul milkah ning sampeyan ni kamalakah ya kena rengaki telok orang saya tak bakal masuk surga. Naudzubillah, hindarannya. La yadkhulul jannah ora bakal melbu swarga. La yadkhulu ora bakal melbu swarga al jannah la yadkhulu ora bakal melbu al jannata ing swarga. Sapa khabbun maftuhah beda semacam khibbun kha khabbun sapa khabbun wong kang ahli nipu. Makna daripada khabbun adalah al khudda'u, orang yang selalu atau orang yang banyak menipu. Khabbun wala bakhilun lan ora melbu ing swarga sapa bakhilun wong kang medhit. Kapan banyak pun penjelasan tentang bakhil ning kanto. Kenge bali boleh bikin musannaf ni. Wala sayyi'ul malakati lan ora wong kang ala watake atau ala pakertini ing dalem ngurusi tanggungani. Wala sayyi'ul malakati lan ora wong kang ala watake utawa ala pakertini ing dalem ngurusi tanggungani. Akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa farraqa lan misah-misah sapa at-Tirmidzi hu ing hadis misah haditsen ing hadis loro.
Wa fi isnadihi lan iku tetep ing dalam sanate hadis dha'fun utawi dhaif. Dari Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Apakah selama-lamanya? Tidak. Yang dimaksud dengan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, yakni min awalil amr, bukan termasuk golongan orang yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki ke dalam surga, bi ghairi hisabin wala itabin wala adzabin. Masuk surga setan baru yatil hisab wal adzab wal itab enten. Tak mungkin. Tetapi kemungkinan masuk surga selama ki beriman, husnul khatimah, tetapi andi betek napa? Khabbun, penipu. Tak termasuk orang saya perintah masuk kada ke dalam surga, masuk yang dibudi, kacek naibuan bahkan jutaan tahun. Ya beda harapan keng permek kada. Saya neka la yadkhulul jannah, saya tak masuk surga min awalil amr, dari pertama orang yang diperintahkan untuk masuk surga, khabbun ay khudda'un, orang yang menipu, tokang-tokang tipu masuk surga nih. Tak masuk surga, banyak tuntutan ku nang akhirat. Nipu banyak, al khida'ah nih ke banyak. Orang nipu ni macam-macam. Beda orang nipu bi pakaian beda. Nipu bareng pakaian. Pakai nengak orang soleh, tapi kelakuan bejat bahkan atenah sadis bengis. Mohon pakai nah nipu dah orang. Ocaan nipu. Gaya nipu, wah ya ada orang aja orang sesoleh. Nonduk apa senduk rekorek, nonduk ke ngambil lerek. Ya ada orang wah aja malaikat tandik dosa. Ada orang langale setan, dia menipu. Menipu. Keng cek ngaranen orang, yang model ngasurbanan nipu aja. Orang nipu tak iso wis tak iso ya cak morode ya tak bisa menfonis orang langsung ngaranin orang bahwa orang nikah tukang tipu. Abek bae cak dadi orang ngak nikah. Abek bae cak dadi orang senipu, pakai cak menipu orang, gaya cak menipu orang, hajak santre tapi kelakuan ngak cak becet dah nipu nih. Nipu. Baik nipu nak gelak merugikan ke orang lain, ngurangin dunia no orang, atau menarik simpatik do orang supaya orang gelak tertarik sehingga macam-macam pun cara nipu nih kepunan. Banyak tukang tipu, banyak cara. Yupur-kupur neng bong-embong ru tukang tipu doh. Mesem montro dadi, bareng dadi ada mesem masakah? Mesem menipu. Ya berkata lagi gini, beda tu foto neng pan perawatan sebagian lon nyalon ro senyotong dah yo. Sobu. Senyum kapi, bersih kapi, merakyat, membela mengentas kemiskinan, membela yang lemah. Iya, mulai tadi ada selemah tambah penyak kok. King jangaran itu kang tipu enten, king kebanyakan nih pun lah, makan kudu ngesteteh. Orang ini kadang cuma casing. Casing ngebagus, ajubaan, asurbanan, imamaan. Dan kadang atena tak ngak nih kadang-kadang nipu dari pakaian nipu dari ojak nipu. Lah aku temun kini akhirat mon mangken coba cek ledunya tipu-tipu. Kan beda mangken jajan selamat pagi dunia tipu-tipu. Pacet nipu wong kudunya nipu.
Bilan soki mesti bangkrut. Nipu. Mata'ul ghurur. Dunia ini kayak kocak perhiasan saya menipu. Aku genteng ratin terus, utas perot lah. Nipu. Nipu. Mata'ul ghurur. Adapun akhirat, we temotok sepetok ke pohon kuaku neng akhirat nika. Gencerna sholat duha, gencerna ngaji, gencerna maus Al-Quran, gencerna sodako, genceran. Pakaton kabeh tinen Gusti Allah. Mon mangken bisa. Masalah orang dalam keadaan saya terpuruk sekalipun ki bisa gama-gaga ni ki bisa. Oleh karena dinto neng akhirat ada tukang tipu neng akhirat tak masuk surga tukang tipu. Malaikat tipu. Sia. Tipu dak rumah malaikat. Cong kok mon mate nak buntuk kain sekona ya. Dadi kok malah selamat dengan alam kubur bingung. Anan bingung arah apa kain kafan suruh nyari kain kafan se debede, se laju, se kumu. Tanya kibi malaikat, "Marabbuka, siapa pangeran ban?" Abid dinnak la malaikat. Tunggu ya, tangkain kapan la konar rela, ya la debede rela. Tak tahu kok di ber malaikat kena yang tipu. Saben bodoh orang cerita kesaran mana cerita. Tak tahu pun juga kan mungkin pakasar kan sini ke malaikat nih. Mangkan cok gerjulung-geron dadi orang bon. Bener yang mati lah abid kono ki kabid yentaren. Saben dem bon. Ya, congok tangkain dia. Ya la konar ya. Ya la debuk, ya la sebuk. Ya la kotor, ya la banyak si bede. Terasenen teku. Siapa orang yang kau tak tahu ya di mana malaikat dia ya? Ya ada masuk yang tipu malaikat. Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Ta'ala mensifati malaikat. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun. Malaikat ni kasar-kasar. Shidadun, ras keras malaikat ni gak ada malaikat ayem. Ya tak wis neng jangan ngerenger usah bacaan kok ada keras malaikat ni ka. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tak pernah bermaksiat, tak pernah kelero malaikat ni ka. Bangun kelero, abita semenit, sedetik be kelero malaikat. Rodobu edul kok kelero mat. Memang itu tak tahu loh, kelero dak remah. Waduh salah nyatet. Tak ada malaikat kelero ni ka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Segala perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ada sekelero. Mangkan cek cara menyerita ki Abu Nuwas ni ka. Orang cerita ki Abu Nawas, tunggu tangkelam pikona lah ada malaikat kena yang tipu. Mohon mangken nipu kapi. Nang akhirat ada tukang tipu je, tak baju lah, tak berdaya. Mohon setiap modus macam-macam tukang tipu nih. Boleh saya bagi hasil, tocuna nipu. Dak ada lancar, dak budi nada elang tak temu, bijeng-bejeng dah tak ada. Cak merina hasil. Benda tak beli, ancor pesen telur pokon. Ancor-ancor bi minta benda. Macam-macam tipu mangken orang tipu nih. Dari pakaian bisa nipu, dari omongan bisa nipu, dari gaya bisa nipu. Macam-macam bonan lah. Sikap korban dengan cak tadi ngari ya. Cak tadi orang setokang nipu lah. Apa beden bayi lah. Sampai nipuan orang. Karena orang nipu tak bakal masuk surga. Lamun masuk surga kipon lah. Banyak tanggungan pakai dengan alam akhirat, banyak tuntutan orang sinuntut ya dan Allah subhanahu ngarasanipun Allah Subhanahu wa taala. Orang tukang tipu aku nuntut ya dan Gusti Allah. Ya Allah, orang neka toman ngalak hak gula, mon tutunya gula. Maka orang mulai tukang nipu tak bakal masuk surga.
hindaren. Setong ontong orang ada dunyana orang lain, ki beruntungan orang sedeer dunyana. Belen boleh. Setong ontong orang ngakan dunyana orang lain, ki lebih ontongan orang sekakan dunyana. Tokang tipu puas, kelaban tipu no, makin nipu online, wah apa boleh. Ya tinggi lah, kening tipu boleh, kening tipu tinggi ni je. Bodoh minta atas nama, minta sombongan, minta isi pulsa. Padahal tukang tipu. Lebih canggih boleh tukang tipu mungkin. Oh bisa hacker-hacker nega pun orang sehebat dalam masalah internet wah. Hati-hati, modus-modus macam-macam. Bodoh sekedeng anan ngaku anan keneng polisi, bodoh ngaku bapan. Tukang tipu. Hati-hati. Saya tak nipu ya karo si keker dak celot ruale ono endi kon le aku lugur le tak aro tak nipu rongkuan ro video asli lugur bapak le online ngaku bapan kirimin pulsa sekarang kirimin anu sekarang tipu juga tukang timur berhadiah Anda beruntung mendapatkan hadiah sekian miliar haduh dari dimah kula mari kening tipu nganika salah aku lebih reng sepo bi abah bi umi ngereng merobada surat bahwa memenangkan napas ini keundian. Kula pun ada bu nipu niki. Insyaallah mboten bener. Ndak anu iki ono nomor telepon niki zaman telepon rumah kasa ki ada HP ada apa. Berangkat ke Malang, dek kota nang mall napas nika. Dek pada kasang ki sopo. Soro meleh bareng berhadiah cecel. Kula le gregeten netok kula pun salah. Bireng sepo jan kula. Macam-macam tukang tipu. Nah, oleh karena gak dinto hindaren ya. Jangan sampai tadi orang tukang nipu. Lah apa bedana hidup jangan niku-niku apa adanya bila. Ya mula ben tadi maling lah maling bae cacak macak kiai. Mulai tak saja sarah. Lah maling ya lah maling lah acak macak kiai lah cacak macak ustad. Salah lah kelakon na nipu pakai neki ni. Bula tukang tipu lah ngabala engkau tukang tipu teh dia lah. Lengaku boy. Nah, bodoh modus autang. Engke orang autang nipu kia padahal nolong orang autang ni ke raja genjer apa? Bahkan genjernya lebih raja dari bang sodako. Sampai ngutangin orang nikah genjernya lebih raja dari bang sodako. Longguan. Kenapa? Karena sampian beda pegel lah ngutangin nikah. Lah iya. Mosok minta sapora tak enje. Haja abek saya salah. Mun sedekah kan enten wis engko sedekah bengko. Engko aberi engko tebeng utang. Lah nutu aki cere ngutangin iki baca lebih raja genjerna. Mare haji, mare umroh, king pancet tukang tipu. Haji mardudnya. Utang tukang tipu. Ada ghibah ada orang ngutang ini gak ada ghibah pak. Sampai ngerasain orang tukang utang nih kah? Ada ghibah. Karena apa? Sampai ngocangan nih kah sopaja ada korban boleh. Hati lah ruang. Ndak benyan apa-apa. Didi utang. Muntepan utang. Ajalan ngesot. Bajana nyaur nyengir dia ada. Jadi tukang tipu makin lebih canggih boleh puna. Tukang tipu naudzubillah ya naudzubillah. Jadi jangan sampai tadi orang tukang tipu. Ya mungkin cakap iman Islam masuk yang ya banyak urusan aja yang baca lepon ngurugi ki orang. Nah ngurugi ki orang. Khabbun ay khudda'un orang banyak ni pun. Omong enah, kelakon enah, pakai enah, ocak enah, saja tukang nipu, selalu merugikan ke orang lain. Khabbun, ay khadda'un. Nomor 2, wala bakhilun. Ya tadi, mun beda orang adebu bahwa malaikat keneng tipu, keneng perang, malaikat keneng perang, oneng perang, bene joko cuci lah. Malaikat je prank. Tangga tekonan lah. Masa malaikat jepreng.
Di mana malaikat jebreng? Ada cerita malaikat jebreng nih kak. Ya, neng dunia nih kak pon dunia tipu-tipu kabir ya pak. Sandiwara kabir ya. Kuku temu neng akhirat, mantar pada selamat. Krimesen. Neng dunia nih kak ampun alagaan apa sampean bisa? Alagaan apa sampean? Sekecek. Hah? Andi kelebihan saya konek bela baju sampean. Telubeng, teti pese dobo, lari sian bi kiai sampean. Hah? Daun moro teti pese ambah masih ro nyom sokone teti. Engki. Tem karo naudzubillah ya teti cek sampai tadi orang tukang tipu pakai nah dan lain sebagainya cek ya jaga baik jaga baik cara untuk merugikan ke orang lain dia masuk surga king cuma benegolono orang saya pertama kali saya perintah dening Gusti Allah tak lepas dari hisab tak lepas dari azab kayak siksa kada bo cek siksa ning neraka sampean gara-gara apa khadda'un khabbun atau khadda'un tukang tipu dunya nipu kabeh dunyare nipu kabeh tipu kabeh dunia tipu-tipu nipu dunya nikah banyak si tertipu kalau bantunya epapolong mate dunya entek kebe Masya Allah jabatan tak kebe sedaya ada saya kebe makan mau pacar dunya na sampian mestinya kebe mate lah kemas saya kebe mate ya saya kebe nyumbang kana yatim bantu masjid fuqara masakin kini ke dunya na sampian akhirat ada lah tipuan jana makin tukang tipu ni yang kelebihan pak oleh nipu tapi nipu dalam peperangan nipu dalam peperangan tak oleh cur-cucur peperangan ini ke identik kelaban nipu karena andik strategi ngebala nyerang dari timur padahal nyerang dari barat nipu tak apa mau nipu dalam rangka peperangan gitu strategi peperangan karena kebeteraki di saat komandan peperangan neka abrik wejangan deka prajurit takut beda orang munafik atau beda mata-mata musuh saya mengintai saya nyari kelemahan jumlahnya sekian strategi ini perang ada iya bakal nyerang dari laut ya ada ruang tengah ya budi kekuatan akhirnya tipu bekto pengumuman ngebolo deki lebar dari timur padahal lebar dari barat namun masalah peperangan nipu ya harus tahu lacur cucur pemain sepak bola bay penuh dengan khida'ah penuh dengan tipuan nyerang
Medit luar biasa. Medit jerikit. Sampai dari cuban reng medit lah sampai kocak bulu buri. Yang penting kan ada buri tak bulu. Saking cak bulu na kemeng dia kan pantas. Bulu na apa tah? Hari ini bulu na buri. Saking dari cuban bulu buri ja. Medit berarti can rengkona. Ada orang medit masuk surga nih kan. Makan pada debu, la tuzawwijil bakhil wa la tu'amilhu. Ma akbahal gari ayyakuna bakhilan. Qala Ummul Banin ukhtu Umar ibn Abdul Aziz, uffin lil bakhir. Uffin lil bakhil. Law kana al bukhlu gamisan ma labistuhu. Walau kana tariqan ma salaktuhu. Ada buaki la tuzawwijil bakhil, jangan kamu mengawini orang yang kikir. Cak laki atau baca abine orang semedit aja. Salah situ ngeselake medit atau sebinek medit aja. Karena seloman mau napolong bi semedit, ketolaran medit. Jarang orang medit apolong bi reng loman teti loman deh jarang. Orang loman apol orang medit lumranna seloman noro medit lumranna. Beda orang sehat, beda orang sakit. Sesehat napa sakit, sesakit napa sehat. Sesehat, ya sakit. Beda orang lampe apolong bi reng medit, congok sekejaki. Lu tak keluar apa-apa aja lah. Beda cuma jarang orang medit apolong bi reng loman teti loman ni ke beda cuma jarang cek jarang. Loman polong bi reng medit. Wis tak kira ngaltok apa lah. Ya karena jadi ya orang sesehat apolong bi reng sesake, sesehat keneng sake. Lumran aponan. Wala tu'amilhu. Cek sampai bermuamal bi reng medit. Ma'akbahul gari ayyakuna bakhilan. Ada selebih cuba ahli maca Al-Quran, ahli maca kitab, ahli maca solawat keng bakhil. Ada selebih cuba tembang jerialah. Ummul Banin ukhtu Umar bin Abdul Aziz adabu. Uffin lil bakhil wis. Cak omong apa tentang ring bakhil wis. Laukanal bukhlu gamison, andai kata kekikiran berupa gamis, malabistuhu, sekalipun aroba gamis sebagus pakaian seindah malabistuhu, kau tak ngangku ya pakaian jadi sekalipun bagus, karena pakaian bagus gila mun aroba bakhil, aroba kekikiran, aroba cerai, aroba gamis tak ngangku yang kau malah itu buaki an-nadharu ilal bakhil yuksil galbah. Orang ajeling dereng medit neka bisa ma atos ka ateh. Waliqaul bukhala'i kurbun ala qulubil mu'minin. Ketemuan bi orang-orang semedit nikah tetiro pekah ala qulubil mu'minin, atas ateh orang yang beriman. Aduh bahaya polong bireng medit. Ajli ngetok bisa ma atos ka ateh. Ketemuan apolong nambahin sompek ka ateh. Sompek. Makanya Imam Syafi'i ada bu ta'amus sakhi dawa wa ta'amul bakhil da. Kakan nanah orang lampe teti obat, kakan orang medit teti penyakit. Imak teti penyakit cereng pacet. Kakanan baju na bau tak bau. Itu wape kuring yanga freezer. Reng bilan ada freezer, adeng saare deki sore tak ada, malam tak ada, lagu adeng boleh sehat ongku. Mungkin bode majikom. Baju bau tak bau. Bode kulkas, baju kero tak kero. Tak teti penyakit mungkin. Ada cek daging parak setahun lah. Kurban ketemuan kurban boleh. Iria. Ada orang yang lebih lacot nih kah? Atau lebih menjauh dari lebih mesemak deka apa yang neraka jahanam al-bukhluh medit. Iya perangnya. Kita tak perangin tolos pak. Tak tadi orang seloman kulman jenengan.
Tak tadi orang seloman. Lah orang-orang semedit ini kenyangkah atas medit ini kebagus, padahal tak tambah bagus. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Gusti Allah debu wala tahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah karunia. Mereka mengira adalah kelebihan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kikir itu adalah baik baginya. Khairan lahum, seakan-akan mereka yang huwa khairan lahum, bagus orang meditnya. Masa depan cek lagu karuan odi cek temu 10 tahun lagi sebekal de tengah kana apa mak 10 tahun lagi 10 hari teh temu cek odi 10 hari 10 jam dia tak tahu cek odi. Orang-orang yang semedit ni kan tegur bi Gusti Allah wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Cak sampai ngaku apa saya beri karunia dini Gusti Allah dari kesokian ni kan, saya beri kelebihan yang kebagus kelaban cereen, bal huwa syarrul lahum, akan tetapi aneka cuba sara bagi mereka orang yang secerai. Apa sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ku ning dini kiamat orang-orang ngak nikah mereka akan yang kikir hartanya akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Eka kalong guna dunia na secara aja kalong ya tak kuat Pak. Tak mampu kalau sambian. Ya tak kira mampu kalau menjenengan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah kamu perbuat di atas dunia khabir, teliti Gusti Allah, teliti sarah. Teliti sarah. Nih si nomor 2 tak bakal masuk surga sira bakhil. Makanya anak mulai kene ni belajar loman. Cong bagi cong. Anak bagi nak. Ada yang minta sombangan, bedaran apa anan. Ya bagi. Ya bagi. Haru beda umplung, waru beda kota amal. Belajarin. Sopo jadi loman. Bisa mana belajar medit. Minta sepora cong, tandi ke bola tandi PC kene. Sepora cong anu tau. Ya belajar medit anan, tak belajarin loman. Adapun hadis-hadis banyak sarah tentang apa? Tentang orang semedit nih kan? Cacian tentang apa? Medit banyak. Adapun pujian tentang loman orang sakhi, orang dermawan. Kebaliknya saya bakhil orang dermawan. Nyaman tok dermawan lah. Pak dermawan. Ngeding nyaman tok aja seneng lah. Waduh berarti loman aja. Dermawan aja apa nyaman. Ngejak nyaman tok dermawan. Orang medit nih kah? Sebaliknya al-bakhilu aduwullah. Walau kana aliman, sekalipun orang alim tetapi medit, moson Gusti Allah aja. Al-bakhilu aduwullah walau kana alima. Orang medit sekalipun alim tetap aduwullah, dadi moson Gusti Allah. Was-sakhiyu habibullah walau kana jahila. Orang seloman sekalipun bodoh senenge mbek Gusti Allah, cintain mbek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Loman bodoh, alim medit, orang mencep, aduh surban ngelelet, tasbih ke kalong, ki tet-tet, krikin tet-tet, lengena tasbih, lera tasbih, mun surawirit kelar aja. Kemudian pentai sombongan, tato beda kah? Munawirit jogung sepenai ketibiin ayat kursi kelar tojuk semalam. King pentai sombongan tato beda.
Minta seporat do, beri tulisan yang labang, maaf tidak menerima sumbangan tanpa izin RT RW. Aduh nyombang berempat. Begitu lo apa minta di RT RW. Lo beda tulisan yang labang tidak menerima sumbangan apapun kecuali seizin RT dan RW. Tak menerima sumbangan ya. Maksudnya bener nerema, mau beri amo geremo. Hah? Masih sakit tale cetak beri salon pas berangkat oleh sombangan dah BLT eman montek kalah kemana BT sombangan tak sakit kayak mas sakit aduh le kering kok le abi tak keluar le iyo na sakit kia kok lemas lang menger suaran lah mulai BT sombangan muneng cap jempol darah pasukan berani mati. Nya bener tak eman pesine eman. Garda terdepan. NKRI harga mati. Bengal mati. Kesombongan tako. Yo masjid itu 10 tahun tak remare, 20 tahun tak mare. Untuk yo masjid Baitul Abid abid Samaria. Lerek cerek kapi setisa. Tanya masjid Baitul Abid. Nah, tadi orang se alim nika penyakit bakhil nika, elang ilmu nika yang situng penyakit bakhil nika. Orang butuh keng loman, artinya butuh bener tak pintar ceramah, ya mun reng butuh tetap butuh, keng banyak reng seneng. Sebab loman, loman, masya Allah. Papas derem mon alim, soleh, loman, yo wis pak, apa tumpuk kebagusan, cek ring budu alim mereka kesenengin bi pangeran, pas pakuwa sampian ahli ngaji, ahli ibadah, ahli wiridan, ahli maca Al-Quran, loman, wis sempurna wisan lah. Apa saya cacat ah, sobu. Nah, saya terakhir, wala sayyul malakah. Berdasi macam milkah. Ben orang saya cuba napa gelak mana? Lan wong kang elek pekertine utawa wateke ing dalam ngurusi tanggungane. Dalam arti lebih simpel lebih gampang orang yang lari dari tanggung jawab. Tak gelem tanggung jawab. Tanggung jawab dak sera, nggih tanggung jawab sewajib kanggo orang neka. Saya rasa kocak sayyul malaka huwa man yatruku ma yajibu alaih min haqqil mamalik au tujawizil had fi uqubatihim. Mereka yang lari daripada tanggung jawab sedangkan mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi daripada mamalik. Mamalik neka apa yang dimiliki baik dari budakan atau pekerjaan atau sera umal au tajawazil had fi uqubatihim, mereka selalu menyiksa atau memberikan pekerjaan yang di luar kemampuan pegawainya. Paksa untuk alako, padahal tak mampu, terlalu berat kelakona. Paksa, sayyul khuluq, sayyul mamalik nika, sayyul mamlakah, tak masuk surga nih. Atau benih cuma pekerja, bahkan ke binatang pun bisa termasuk sayyul malakah nika. Andi ceren, masalan andi onta, ya andi sape. Soro alakot tok siang malam, soro ngangkok ria, soro muak ruah. Padahal juga andi hak hewan neka untuk istirahat. Andi lesokia, andi payakia. Tapi paksa. Kocak bahaim, ya. Napa bahaim ini kan? Moncan bahasan rojo koyo. Sampai mereka kocak rojo koyo jak seneng. Berarti kerbu yembian. Wah rojo koyo iku. Wah kocak rojo koyo gaya. Kerbu kake. Rojo koyo maksudnya tukang oleh kajeh koyo. Oleh koyo iku rojo koyo. Rajan oleh kajeh. Kerbu sape jeren rojo koyo ruah bahimah. Polan oleh kajeh melolo. Wa kadzalika al-bahaim su'ul malakah yakunu bi ihmaliha 'anil id'am, teepakanin hewan teepakanin
Pelihara na tepakan lari dari tanggung jawab ngobu mano ngobu cuko ngobu napa bayi tepakanin sampai mati bahaya nih kah suul malakah nih kah nyaman makan kula semua pegel dan anak ini mau beli cuko melolo pola nyanyi mati bari mata pese ngocak beli roti tak lenenteng cuko boleh melening di aja ning tampung kadang mulai dak kodani sampai kula nyare akuarium nih kah sabuk ning garasi kena parkiran sepeda te sabuk lem jompo bode sekene bode seraje male pakane jangan gula sotu anu nah apa nyaman akuarium ya pucor bari mate pese jaluk duit bi kok kayak apa mak tuku roti ya beri bi gula tanya kidem mama ngubingi cukup baca ki buru minta ke bayi roti re jangan gula neng gula coba dari jalan mesem ikut tok lengen cukup aduh eti pula melak kok bi mama re jangan gula padahal cukup nyanyi yocol nun kula lemuang cukup tepak ojon raja ya dan jompo banyak cukup tepak ojon lek yocol bi gula mumpung banjir nang diwai mama ya udah ono lan norok banjir cek banjir jangan tak toke ngebuang bi gula takut mate tek pakanen embik entek pakanen tanggungan padahal manuk entek pakanen manuk cicak rowo apa manuk cicak rowo seneng orang seneng manuk nek kegulakku asiol manuk kita asiol orang lah asiol kado swiwit pengkes saro boleh pengkes boleh saya atas cicak rawa saya bebo rujak Jawa manuk atas bebo manuk sesering manuk apa manuk keteran kan ketek saya larang ketek kur ketek nikmat ngeding ketek aja khairun minad dunya wa ma fiha pisan lebih bagus daripada tunya ban saya sena ngeding ketek aja mek senang di asik terhibur bi suara manuk ketek kur ketek telok ilati pula ketek empat ilati pula ketek lema manuk saya bawa ketek melon benar-benar laku ketek benar-benar ketek malam ketek ketok nah dia manuk ajaib dia Masya Allah ya orang pacet mulai senang dek manuk nih kak senang dek ngocin ini kawis terhibur masih nyanyian kalah masih anak nangis tak kalah tak ngereken mau nyana manuk orang seneng kisneken nih kawan man ahabba syai'an fa huwa abduh orang yang cinta ada apa-apa mesti tadi hamba na manuk neng embik neng orang ngasih ngare rojo koyo naren dua ake nyemet to sampai ake nyemet to orang bisa bingung waktu di sepikep senyare mandeman man ahabba syai'an fa huwa abduh engki pacet seni kemula seneng kana apa man nyaman kakanan nelarang manuk tanda ngakan gentak nyari kebongil gentak manon pancet belum korongan nah teti orang se bunga-bunga nikah cek sampai terlantar ya baik mamalik ya napa anak buah pekerja dan lain sebagainya umal ya orang si alaku kesampian cek sampai beri napa nyamana kelakuan si masyakot si orang gelak tak mampu mala tutiku wa tahmiluha mala tutiku salah bahaim gelak lete beri ngakan bi ihmaliha anil id'am wa tahmiliha mala tutiku minal ahmal wal masyakku alaiha makanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika satu saat beda ontah nika nangis ontah nika akotok deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan matul ke Kanjeng Nabi tasyaffu' deka Kanjeng Nabi minta syafaat deka Kanjeng Nabi ontah nika akotok ke kopengan Kanjeng Nabi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atanya siapa sandi ontar ya ana ya Rasulullah ontar ya asampet kangko arapa wibaan palako si ontar tak mampu ngebeh kelakon maka sekala nikah orang nikah onta nikah bebasaki dari orang penikah bayangaki sampean ontah minta syafaat pertolongan ke Kanjeng Nabi tolong bi Kanjeng Nabi terus dia remah umat sallallahu alaihi wa alihi wasallam ontah hewan karena tak mampu alako tak mampu ngebeh beban si
matul ke Kanjeng Nabi, syafi'ni ya Rasulullah, beri pertolongan kami ya Rasulullah, kaula palako si tak mampu dari kelakuan kak dinto, panggil sandi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak cerita-cerita nanekah hewan-hewan si matul ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pon telok neka adalah golon orang la yadkhulul jannah, si tak masuk surga. Sera khabbun ai khudda'un, orang tukang tipu. Nomor 2 bakhilun, orang semedit. Nomor 3 su'ul mamlakah atau su'ul malikah, sayyi'ul malikah, sayyi'ul mamlakah, orang se cuba budi pakartina, se selalu memaksa deka lari daripada tanggung jawab dan maksa deka pekerja-pekerja nah, baik manusia atau hewan ternak pakane ne pelaku melolo ini termasuk laidkhul jannah. Ya budi pekerti watak saya coba ngak nikah, rakus orang ngak nikah, tak beri istirahat pegawai nah, tak beri istirahat pekerja-pekerja nah, tak beri keringanan sama sekali. Apa boleh kadang tak bejer lah laku saare bejer nak kiak sama aja laku kulaku sene ke entar ke jompon jeregen. Allah kegus bayi malah tulis bejer, Allah kegus. Anu Gus, bejeran, oh iya, Allah mau tak Allah kegus tak tulis bejer, Allah belok yai sekali lah. Nah, beda orang ni kadang-kadang selalu tersanjung sama Allah. Ya, tak lem bejer orang ni kan apa? Pegawai negara kita laut tulis beri pona, kita kereng, napanya mana pelona, ampun lena rama bejeran sunnah nikah. Lebih meringan kan, senang nerima fajaran nikah, senang orang nerima fajaran nikah, beda semingguan, beda seharian, beda sebulanan. Namun sampean meringan akida orang ngak nikah, insyaallah aku beringan tining Allah Subhanahu wa taala. Etokol hewan, etokol kesaran aja bahaya nikah, termasuknya sekahayawan. Ya etokol terlalu. Adapun tokolan sekira semangat tak masalah. Tokol tak masalah, tapi tokolan se zalim, tokolan se masake juga termasuk suul malekah nikah. Orang yang termasuk se cuba nikah pekertina betekah. Naudzubillah, telok nikah hindare. Ya, telok nikah hindare. Cek dadi orang se tukang tipu, cek dadi orang se medit, cek sampai kula jenengan dadi orang se bengis, dadi orang jahat. Jadi orang si tegaan ke orang, sing ke hewan te pakane, anak buana te reken, bahkan pelaku siang malam. Neka jauh daripada surga. Naudzubillah, termoga kita ilmu semanfaat. Penyakit nipu dalam hati, buang tining Gusti Allah. Penyakit medit, buang tining Gusti Allah. Penyakit saya cuba akhlakah, cuba bertekah mentermuka, yelangakin tining Allah Subhanahu wa taala. Puja di majelis. Teti orang si ahli nolong orang, teti orang si loman, teti orang si bagus akhlakah. Amin Allahumma amin. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wallahu alam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik. ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.